Kamaudem Youth and Cultural Sports Club kala penlong ika knockout football tournament hakaba hakane ka sngi lawan ban pli kane ka tournament da uba belas sekhar kumukongsan ubadeiru hakaju kapor usam larang ba ubuju Raymond Ngobha nakapor sakapor nakabenta ka imlang ka salang bat kumjuru lawan ban senan lang kumusembut kongsan da usam lapen kraw makri ubadeu president ka sang HNYF Western Zone bat usam larang ba uba Roniwell Singkli bat hakajinga don ringkat lang temen basan utemen basan PP Rani utemen basan J Pato bat utemen basan E Dia lembat kiwe kiriu rang ba jong kathan nakaliang ukongsan haba ai jingkren ula ai ka jingiro ya ka Maudem Youth and Cultural Sports Club ka bajulong kum ka nuksa na ka bentaki weipat ki samla pan kentiu haki kamya le kai sports ban laj na ka jing sha pengop haki jing melin ki basniu hakum kane ka juk ka bamenta nakaliang ka Maudem Youth and Cultural Sports Club kala ai kublai kerpang lingba u president usamla Garden Star Rani ya Kongsan bat yau sembut Kongsan kibala ju kuloi banwan simbenta bat kibala ju ai men simya ka club bat ban kentiu ki kamya le kai hakasnong Maudem hi berok we nakaliang ka jonga pawi ki jing ai kublai ya kan ka snong Maudem nang ta ki don angi temen basan ki don angi ki rongba ki bapnya ki snong ka chau khamtam ki bala nya je gani ga jingale kai hagani ga sngi hagani ga chanme ande ga opening kabangin play gani ga jingale kai football bat ai play iki player gi bulan hamne hinyale baha hinyale kai ka bala hala ga but hala jong ibor jong phi namdo le ga jinga kentho ga jinga mara ga game adon kecing ram, adon kecing jok. Ting ai bleiru presiden jongka. HNYF Western adon rekat bani aganika program blei nangku ya kaseng HNYF borogawai. Ngets kam kecing don jongka HNYF maniru anong kecing terku namanta kari Jaj Benriu, namanta kuat usam, namanta uduk usuk, namanta ukup shiliang, namanta kijing jinjar kijing kapan inong shong jong kene Western kia kendu, bat ngets kam na kepok kerja, mereka sengai cunaya, makan la baru banyak cepat cepat, beli shibun, beli shajanggo, nak hot shobhayga, haganiga snong kejongpi. Maudem ngingit siam ngingit leilang nang ni shikmat hala ibor ibuit ibo try boleh waingi ngini kesang laga de gano laga tenta ngingit leilang boleh shubun boleh syajar boleh kerja bersama juga Maudem ini dia organize ya kaneka football tournament bagi kita dekat depan Christmas bagi juga manusia dia nimla dan berpau Wei niki nung Raymond Ngobha, kalau wei niki orang, nak boleh kubun, izin kamu tim nak salah, boleh sibun pak dengan kan joki, akan ada janmit, kau juga ada silong kejongi, imat kan ada kajian penlak kejong numpuk nung tawi betul kau yang biang ada silong kejongi, dia kan saja ngeriok banyak kan macam, ya kibun kibah Pidon untuk bentar kebanyakan nosnya mengenai cepat. Harga beda bagi iman salang. Bagi komisioner kita, kibedon segi bentar kita kendong. Jom kenyakan jelang bijungi. Bentar terpawe jadi kubelai dan saya bang Roning mau kubelai lagi. Untuk yang masuk pahit, kalau gue ni kesabaran bang kadang katai bijungi. Yulong pelakuloi. Jangan haki por barok penyedon bentar untuk kini program. Entai bang boy itu kan, judon hak fokus nang jungi, ya katim jungi keseng jungi, ade langba jungi bela berwarna senyang hapo juga neka Maudem UP School, mengiklaim yo jingaram pun sedam, naki trak sorkar, rengis yang kemana balamba wat niki NGO ru, kidon kebenta benar senyang, HBD pakai tenat dengan pulih putih, pulih sibun, kepada jungi bang boy.
tay ke wei ke orang bah ke beron ni ke pon oban yang sampai fi baru jo ke jingi dot mata ke jong phi kan ai ke jing sai ni ke si aka benta kaneka sen ke ban kom jong kaneka jing le kai football ke si ena ka liang jonga ke se bangkit bok tu yang phi kin le kai nga kan turu ko phin le kai ba i la ke jong ka sap ka talen ke jong phi